Pozdrav svim čitateljima i čitateljicama javnog BA portala. Nalazimo se na Bilnom polju gdje iščekujemo utakmicu trećeg kola Europske lige između Širokog Brijega i Udine. Glavni sudija večerašnjeg meča, Alvis Ostrahaja, pomoćnici Cenk Sakman, Kemal Yilmaz i Koray Genčove, sve četvorice iz Turske, delegat Pegar Zlater Bugarska, sudijski posmatrač Markus Nors Švicarska. Poštovani gledalci, dame i gospodo, nogometni klub Široki Brijeg jedini je bosansko-hercegovački nogometni klub koji je ostao u evropskom takmičenju. Sve vas večeras ovdje na stadionu Bilno polje pozivamo na korektno navijanje i da pomognemo nogometnom klubu Široki Brijeg u večerašnjoj utakmici. Hvala. Glavni sponsor nogometnog kluba Široki Brijeg je Mepas, Široki Brijeg. Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Euroleague ligu 11 Udinese 30 kg, 3 Martins 5, Lara Mira 8 Basta, 9 Turbo Zuto, kapiten 10 Dinatala 11 Domixi 34, Gabriel Antonis da Silva 37 Pereira, 66 Tici, 75 Berto. Ekipa Širokog Brijega 11, 12 Pivovi, 27 Mladić, 8 Ješ, 21 Špigić, 33 Raković, 18 Ivanković, 14 Vladnika, 11 Zatarić, 7 Čorić, 15 Sandislavo Kapiten, 9 Kornić, 16 člana Širokog, Salih Musa, a Širokog, Dušan Šada, Udinese, Frančesko, Budovnik. Sudijska četvorka iz Turske, glavni sudija Alvis Ostrahaja, pomoćnici Cenk Sakman, Kemal Yilmaz, četvrti sudija Koray Genčove, delegat Pegar Zlater Bugarska, a sudijski posmatrač Markus Nors Švicarska. Kevava, evo, kako su tvoji utisci sa današnje utakmice i što očekujete uzvrat? Pa dobro, najbitnije da smo pobjedili, zadovoljni smo pobjedom i rezultatom i čao, idemo mirni na uzvrat za tjedan dana gdje očekujemo isto jednu dobru otvorenu utakmicu s obje strane i kažemo, stvarno smo već povoljan rezultat i idemo po prvom zadnju. Mogu li saznati kako je tebi u novoj sredini? Pa odlično su me primili, bacio sam se na jezik, sam osnove i stvarno je sve savršeno posloženo, tip top i ja sam prezadovoljan. Hvala puno. Krešimir, što nam možete reći o današnjoj utakmici, vaši utisci i što očekujete uz uzvrat? Pa vidjelo se da je to jedan drugi svijet, ipak je to ekipa koja vrijedi, ne znam tačno, preko 100 milijuna eura, koja je među top 5 ekipa u Italiji. Znači, moramo biti sretni što smo igrali s njima, što smo se probali nacionalati i na kraju smo postigli taj časni pogodak i malo smo odličili to prvo vrijeme. Hvala puno.